ntekereza nkaho even before love comes mbere yuko dukundana ikintu cyari cyari nko kunyina twagombaga kubana wenda Imana azi nuko nyuma nagukunze ariko se bwino nagukunda wari utegetswe kubana nanjye right lucky you naragukunda I mean I love you darling I accept it bikore wishimye bu kuko nubundi ntahandi wajya baby mbabana nkubaza ikibazo cyanyuma turi kubikora kugira ngo ushimishe mama cyangwa kuko bikuri mu mutima let's enjoy that it's a yes urabizi ndakunda hold on you know I love you right I love it inshingano zanjye ndazizi no kugukunda and I'm ready to give everything I know but hagati yawe na mama wawe my heart is not to leave Rwanda. How you're kidding, right? Maybe I'm not. Onkunde, yankundeke, ndacari hano. So you want me yuko nagushaka ko tugenda muri Amerika? I mean, ntago ndi kubyumva Amerika sicyo ndi kumva icyangombwa atari Amerika. You know what? Icyangombwa ni urukundo. Of course I love you. Simukunda sebu. Nkundira hano. Wow. Haba we haba mwawe nta numwe. That's me. Are you for real? Mike. Bubu? What? Haba we haba mwawe nta numwe. I swear. Kandi mbabara ntongere kubingana. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Alo? Ese kuki butanyitaba? Ngo ninde? Ane. Kanze tuvugane. Karamba. Yesu baye. Ane ntabwo nakubesha ngiye rwose ndi kumva. Siga numva nazo ukuntu meze muri ngiye pe. Kumva isi yanyikaragiyeho ndi kumva. Cyagenze gute se none? Kumva maze ndabona ngiye gutakaza ibyishimo byanjye byose umunezero wanjye wose. I'm no longer the happiest man in the world. I feel it in me. Uba nakiri umusore. Wa musore ufite ibyishimo bye. Warwaye se? Ube kwa muganga? Yanibaza impamvu abantu bajya mu nsengero bakajya kurokoka bakakira ibintu by'agakiza. Ariko nanjye aho bisigaye numva najya mu rusengero pe nkajya Imana ikaze kivanga mu byanjye. Ese byagenze gute? Bikumvanga mu rusengero ugiye kwitakariza icyizere n'ibiki? Ntabwo ndi kubyumva. Avuze ko nta byishimo nkigira. Ujya umbona? Mba mbona nyine urusanzwe n'amahuje muri kumwe nyine mbona ari byiza. Mbona nta kibazo kiri mu ruroro. Ubona tuvugana neza buriya. Nuko ubona dukwatagana. Nyine biri birasi bisanzwe.
baratongana, abantu bakundana nyine baratongana n'ibintu bisanzwe. Ko bibaye too much bibyara ibindi. Baya mujye mwiyunga muri abantu bakuru. Nisi uyu munsi byagenze gute none? Bibaze ko shere wanjye mama we ngo arashaka ngo dukore ubukwe ngo dushakane ngo niturangiza ngo tujye kuba muri Amerika. Wabani ngiye byo simbikozwa. Jewe Mike byo byo kureka runo Rwanda. Ndeka ahantu mfite ishuta, ahantu mfite abavandimwe banje, ahantu uzwi, ahantu nje na nkikopesha nje kurema izindi inshuti nshyashya. Ibyo bintu ntabwo mbikozwa, uzabaza. Ambwiye ko bitashoboka. Ambwira ko ngiye ibintu ntabishobora. Ntabwo nava muri iki gihugu. Ahantu ubwo ngiye rwose. Buriya ntukambone kuriya, buriya manumva ntamukunda buriya. Wari uzi ko hano umuntu udakunze icyo gikomere ukuntu cyakingana. Oya, buretse ibyo byo gukundana mbanze nkubaze ikibazo. Ubu kuva hano mukajya kuba muri Amerika nicyo kintu kiri kukubuza ibyishimo cyangwa ahubwo nicyo cyakagutera ibyishimo? Ahubwo ngo ndumva natakaje umunezero wanjye, ndi gutakaza ibyanjye byose. Ndi kumva nyine ako abantu bagira ibibazo bitandukanye. Uwo babajwe no kujya muri Amerika, njye mbabajwe nuko akazi kanjye nzahita nkabura. Ibintu bimeze nko kwicuruza, arabizi. Yego bandusha amafaranga ndabyemera. Hano niwe. Ariko nje ntabwo nakwemera kuba inganzwa gutyo. Nta mugabo wabaye inganzwa. Noneho umukobwa nandongore. Noneho nyina bari we undongoza. Abari utwe abari unko. Yeba nk'umuntu w'umugabo wihaye. Ndashaka gushaka ibyanjye n'umuntu nkunda, umuntu niyumvamo nkunda. Arajya mu rukundo ariko wowe uraruzi. Ikibazo si icyo nakumvishije rekera. Ikibazo ni ukuva, ikibazo ntabwo ari ukuva ukajya muri Amerika, ahubwo ikibazo ni ukubana n'uwo mudakundana. Nicyo kibazo cyonyine ndi kumva. Nanjye niki. Naho kujya muri Amerika ni amahirwe ya mbere. Ntuwayama nkanavana hano. Ndirwamo umunuko. Ariko siko njye amahirwe nayago. Wowe nayaguha buriya. Uzi n'iki? Kuva cyagiye nk'urwaza. Turi kwa muganga. Kugeza uyu munsi. Kugeza nk'urwaza. Uzgo ntagufata nk'umukozi ngiye. fata nk'iki? Icyambere urize. Ibi no gushakisha ubuzima just biraho. Niyo mpamvu nakurwanyeho ndavuga niyo bakurwanira ishyaka kubera ko nkubonamo agaciro. Ndabona ibyiza muri wowe, ndabona ibyiza mu buzima bwawe. Uzaba umugore mwiza. Uza akazi, urubaha, urumvira. Kajya nkubwire. Aragukunda. Wowe warankunze? Take it the way you want. Ifata uko ubishaka ariko cyari maze igihe ku mutima n'uwo ufite ikintu ushaka kikubwira. Ntabwo bishoboka ibyo bintu. I love you. Yego, subizaho geze aho ngaho utagira n'ubuzima. Njya numva ngo nibikuta n'ibisenge birumva ceceka. Bankunda. Kada. Ntabyo ubona mu maso yawe. Kundana na mabuja muzajye muri Amerika. Asubira kumara iki kumbabariza umutima. Nawe ugiye kumera nkawe. Mbabarira wikongera stress muzo mfite. Mbabarira. Ibyo ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Wapi? Gitete. I love you. Nta mwanya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail
ufite agahinda kuri kurira. What's wrong? What happened? Oh, wait. Talk to me, please. What happened? I'm better come get down, please. Come on. Easy, please. I'm sorry. I'm sorry. Calm down, calm down. That's please, Ihangane. What happened? Calm down. Calm down. I'm here. Byose birashoboka, right? What happened? What happened? Ibintu by'agahinda ugomba kubireka. Stop it. What happened? Abaye none uyimuzi. Look at me. Yambwiye nabi. Yajorana ukabwira nabi. Maze ko birambirwa ngero. Agucyuriye se? Yuko yanyuriye ngo ndumunyetse. Okay. I got this. Right? Mbabarira wihanganye gato gashoboka. Maze kwereka ibintu bikurikira. Ngiye gukora ibiki? We bindekere. Ndagushimisha kandi birenze. Agahinda kose kararangira vuba. Hari ibyo ndimo. Sibyo? Byihanganire gato. Vuba hano turava kandi tuzavana hano. Nawe nzakubuza ubuzima. Right? Stop crying. Uriya mwireke. Ugomba kwemera byakubwiye byose ugomba kugira ngo buno ubuzima baby ukomere. Ubu ngubu ushwanye n'umukobwa mugenzi wawe none ndi kwibaza ejo ushwanye n'umugabo byagenda bite? Get my point. No. So, yahanagure ugiye gukora akazi kawe neza. Ugiye gukora neza nkuko twavuganye. Hakurira no more crimes. Yego. Ibi ni bishira. Yego. Kubabaga. Ibi ni bishira. Ni byakanya gato. You get back to your work. Icyo ndukore nkaho nta kintu cyabaye. Ibyo kurya ibisaje neza, ibyo kunywa byose bitangiye neza. Nakubwira ko icyo gikora nyina, nakubwira ko icyo gikora wenyihangane. Umenye ko mpari. I'm your right answer. Okay, binkorere basi. Biragoye ariko Do it ndagerageza. for me. Right? Nta kibazo. Look here. Do you love me? Get up from here. Right. Promise me kujya gukora akazi neza. Ibyo bakubwira byose? Ndabikora. Kugande? Gawe. Give me a kabizu. Kawo komeza. Subira mu kazi kawe. This is too much. I can't tolerate this shit. Ari ibintu nakwihangana. Maze kugeragezwa bihagije. But I think this is the right moment to do this. They can be calling me. Come on. Anne. Annette. Oui. Nakwita kugira ngo ucane ukabwira nanjye ugaze. Tudakora isuku muri byo buze ibyo ndibize ngo kureye ku mubisi. Kutavuga. Zambikora. Ntabyaza mbikora. Genda nonaho ukora isuku ahantu hose buri kantu kose ko muri ino nzu ukiteho. Kwinzi igiye kuzamo umugabo wabyumvisha. Yego. Wabyumvisha? Yego. So. Genda. Muyakomeza wicaye. Genda se urambonera di.
jambo na mahirwe n'ukuri atari njye yagenewe. Burya koko hari ibintu mu buzima udahitamo, aho uvuka ndetse n'ukunda ntiwahitamo kuba umukire cyangwa umukene. What a surprise. Kuva ryeze kunsura sitambye. What? Baryari uza hano utambwiye. Iyo niyo mwiriwe. I'm surprised. Iyo niyo mwiriwe yawe. Twirirwanye. Uzuko niwe, uzuko meze. Just. Nubwa mbere se njana munzi yawe. Of course yes, nubwa mbere je utambwiye. Indi minsi yose yikaume fast. Ahubwo kuva ryari none kuza hano nisigaye mbisabira uburenganzira. Witwa ngo umukunzi wanyu. Okay, welcome darling. From when? I mean, ndatungwe, it's a surprise. Nigeze mvuga ko bimbabaje? Nakubaje nanjye. Kuva ryari nsigaye nsaba uburenganzira bwo kwinjira mu rugo rwanjye nawe. Tubana. Because more is here. Niba nza mu nzu nkaryama, harya tugasangira buri munsi kubera iki sigaye nza ushaka kubanza gusaba uburenganzira. Why are you so rude these days? Ntubwiye ko ntunguwe, I didn't say ko ari bibi. Sibyo? And thank you for the surprise. The good thing uje nagushakaga. Come closer. Ndakumva. You can talk. So getting close is not a problem. Talk, ndakumva. Wow. Ngira ndakumva. Ntabwo ari ngombwa ko buri kanya tuba dufatanye turi kumwe. Okay. Tujye tuba serious sometime, right? Okay. What is your problem? Navuganye na mama ambwira ko before she gets nyine ibyangombwa kugira ngo aze mu Rwanda tukore mariage ko bishobotse abo muvinze in azi uje turi tubanye ngo muko tuzakora nagera mu Rwanda. What do you think? Subiramo. Mama ari kwitegura kuza mu Rwanda kugira dukore mariage ariko yavuze ko mu gihe ataraza abo muvinze in wabuje twatubana. Is there a problem? Je mpfa kuba nava mu Rwanda aho nta kibazo. Mpfa kuba ndi hano. Ibindi I'm okay with it. That's nice. And gusa basi ndagusabye. Tugiye kubana pe. Mama ndamwubaha. Ariko ndagusabye pe uzanyubahe. I respect you though. I beg please. Ntugahore mu ntambara, ntugapfa gusa. Urabizi. I know we make love. So I'm the problem now. Kuba wawe warahindutse ntabwo ari ikibazo, ni ikibazo. Okay. Please. You need to respect each other. I respect you. Ubaha please. Yaba nakubaha ntabwo mba naremeye kuzana uriya mukobwa muri uru rugo. Uri kumva ko namasana ngenda kwemera. Like, are your ears working properly? Mwumva. Uri kumwumva? Ntabwo ubundi umukozi uri professional akora akazi gutyo. Ariko ntabwo abakozi uri professional bakora gutyo ariko mwumve nyine. Warangiza ngo I don't respect. Wose urumva uri kunyuba uri kumbaza ngo amatwi yanjye arumva neza. Ukabaza gutyo umugabo wawe. Bigomba kugira ikinyabupfura rwose. Ngewe nta kinyabupfura. Okay. Wow. Hari ibintu ugomba ntabwo naremeye kumuzana. Ahubwo kuko nkubaha nsigaye nitonda nyine byose nkabyumva. Umuvugire yawe swanjye yaza kuba atari wowe. Niko naramwirukanye kera. Yose bakubwiye ko abantu bose bafite amafaranga agomba kuvuga nabi. Mvuga nabi. Yaba mvuga nabi mba nagiye namukubise. Oyigoma simvuga uriya ndavuga ngiye buryo uri kuvugana hagati yanjye nawe. Ndi kukubwira nabi. Why don't you change your tone? Uruko uri kumbwira ngo amatwi yanjye arumva neza. Okay. Ni ibintu byanjye.
bariko mami yavuze aho. Ako please twubaha. Right? Yeah. Go come closer. Come now. Why are you so rude? Come. Handsome. Gentleman. Ejira hano. You promise to respect me, right? I do respect you. No bad talking. Huh? Akuvugana nawe. Yeah. And thank you for a yes. Akabizu. Na akabizu hano. Wait, you wanna? Yes. Alright. I'll come in direct to us. Kandi wasabye hano. Shyiraho neza. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is there